Hapdeng Jingjaw Ummat thang ringkat ke Sahnud ki babon ki pajba ki be ej bathoin ringkat ki bahi ngasem ikurim bat ki khon ki kti La Tep dan Burom no ekamet jong itemen basan Dr. Jerin's aim minta kasngi ka arpusan trek unailar ahaja arpo haulum Jingtep kabalang Presbyterian D1 la sakhiru hakane kasngi ki pajba na kaleng ki shnong bar ki jaka khamtam ka thai umdan nong tru ka bade ka jaka ka bo shong sa ki la toit ban ai ki jingsngolem haror ki kamba bha bar ki jing shakri ki bokom ubreu ulale ban pendap ha ka por budang im nadu ka kam pajba ha ka im lang salang ka bola shakri ka mu doktor ka kamba kenjab lei bar kenjam sim bola shakri ka mutamen basan ha ka balang Presbyterian bat shibon ki kamba bha bokom ki pajba hadu menta mene ki dang Sahnud bat yai pertu bat penmiru sangut ki maulan nai ki beri ki khon jong u ki bradan mentah ki kerdan beper Dr. S. Jerin's im. Idei balakha hasnong jongi molong. Tengi sa marjan ye. Tengi i bhai ki jing im ki jong i nadu por bai dang samla. Dei mama kumbanga jeto. Idei ukhon khadu jong i tai meran. I kong smots im. Bat uparat ukongor sawer sengkali namolong. Kini kita prangut sipara dan regi lainut ki men kenteri ki jong iban dan kila ya klak no na du ipor ni bade na kata daw bagi sak setang sangut sipara tiki imi na kata ga ye ka bade ban bat ya ga ying sat lane ban longs im apo jong ni ga Henry Ime beri pajo ibat. Kila kai no siaga balang Kristen pada nak kata daw pat. Bagi sila syabe no napok jongga shnong napok jongga rai. Bat kila haban bamja tang shisin bam haki arpu sobat. Hane tinotru ki ong shisan shisin. Ya bam. Ini mama mar bailongi belapang ni bositom nadu bidang rit. De laju kiu ya hiar shalom man pak suma kalau dong kasih kaba nagalian ki kini kurs im jongi na molong kabat ki pa kila syura ai haga kurong nadu na yau dong po handu amolong patkan dia pat kalapan longi i ban kut jingmut ban pule doktor ila pule doktor bat ila pas harus nem Allah bakla harus nem segar kendai spanyo kuwai Hakani kasi lai don ringkat ru ikong amprin lingdo ibade ki MLA jo kalaim khra uba Charles Marngar MDC ka Mauhati ba Balajit Rani MDC ka Nongpo ki pastor ki temen basan ki officer na kitna sarkar bar ki we bar kumjoru ki nong mikmat bar ki menteri sarkar jala ki blawan ru ban pensingan ber amin sem nadu kasi ka bela khlat haka arphlai terek unailar araja arpo Ya kami jong temen basan Dr. Jerin's aim la pendrong shua hayeng mani ka balang Presbyterian D1 na ka bentaban pendap ikajing le nyam bakhadu kumbau de temen basan ha ka te ka balang balayo aru ban puli ka jetu khana lingkot halor ka jing im jong u nadu ka por bulas dang ban chakri ka mu doktor badrading khong e ka jing pang yang lungkot ka than riboy bar ka jilla bar chibon kiwe de ki kam ki bola le ubadei ru Dr. MBBS baningkong du ubami na ka them riboy ban long ka mu DMHO baru state leprosy officer ha ka jilla ban chakri kum u doktor haka refugee camp haka ri Bangladesh haka por ka jingale thma Adin license royal transfer system haka promotion kum state leprosy officer dan haka system royal transfer yang sanumpo kum district medical and health officer aba ka dikoi ka yo ka district ka pura Ausnam Jerin Respa dan Wah. Waktu itu buktikan anekdot yang dari poin kendasnya. Bak wasun hai negara kam serta Ausnam Araja.
hadian berala ban pendap ibarok ke jingla nyam bakhadu la ra ekamet jong u showlum jing tep kapalang Presbyterian Diwan ban tep dan Burom bat shonga ke jingja thait bajunom halau kenrat wat khi khuslai ha ka donot jomri tongge phi hau blai tongge phi hangaru naba ha ka yeng ukpa jonga dan bun ka jaka shone ituman masan Dr. Jerin ialah ya kejia ganti ke proposal senam bari la pendep ya kejia ganti ke proposal senam ila mat sibun ke ha kejia ke jung bat kun utaman masan ila pendep ya ke jing sakri sau hau tu lugisnan Anda ke jing long doktor ke jong ipat, ala long ke jing kerku wakrau ke jing dong ke tan jong ini nama omdan doktor, bat kam tam na ke bentai jong itu ki bapang nyang lengkut, piu nyang lengkut lagi ke tan jong ini kon rai, karena hadu bagi beri para boyru ngim ju kami di isu ego pada Hapdeng mana, ye, ila syakri ya kan bat ila nang kiu na gawe ke kerdan sagawe pat, ilong ureu shisha, omdei tang mei. Barok Sahnud inmen jong iru kilong ki breu ki beit jaga kam ke jong blai bat kunjuru kilong ru ki breu ki bakren be tangi ke jisha annam mela kim juela biasa pang jongno bau taru dong buntau terap dia kata kim ju kren bat ki ju hikai ru yang ni kepala ki persa po jong bangin long ki be trehop bat ngin kiu syaki kerdan ki